Tukaj smo na prizorišču prvega srečanja detektoristov v Sloveniji pod imenom Meet the Diggers 2019. Z nami so posebni gostje iz Garretta iz Amerike, podpredsednik podjetja Henry Teles, šef marketinga Steve Moore in oba diggerja z National Geographica, King George in Tim Seller, ringmaster. Hey Cage, where are we today? We're actually in Slovenia, 2019 at the Nomad Metal Detecting Rally. Nomadis Metal Detectors, here we are in Slovenia at our first Slovenian rally, and a raindrop just hit me on the lower lip. But we don't care, we're gonna go dig some awesome juice in this field next door. We're gonna see who wins the big prizes. There's gonna be tons of prizes, tons of giveaways, and tons of fun. Can I have fun? No fun for you, loser. Za nami poteka tekmovanje v lovu na kovance in potem podelitvi nagrad, žrebanju vseh prisotnih, tako da bodo dejansko nagrajeni vsi, ki so se udeležili našega srečanja. Trenutno nas pere dež, ampak ker smo detektoristi, delamo v vsakem vremenu, tudi če je tako, kot je zdaj. Nomadis Detectors Slovenia. We just finished, came out of the field, and there's people that found all kinds of stuff, coins, tokens, prize tokens, and KG found something that proves he's a master hunter. Yeah, what is it? Jägermeister. Jägermeister, that means master hunter. There you Found go. by me. Master hunter. Two Jägermeisters. Whoa. Two Jägermeister bottle. Yeah. Good work, Cage. Thanks. S tekmovanjem Meet the Diggers 2019 smo zaključili, dobili smo zmagovalce. Evo, sem ful vesel, da tole držim v rokah.
Nikoli se ne bi mislil, da bom dosegel danes prvo mesto. Zelo sem bil šokiran nad poligonom, še nikoli nisem iskal po tako visoki travi. Najdel sem ogromen kovancev, niti jih nisem preštel. Mislim pa, da je precej pripomogel, ker sem imel zelo majhno pa lahko sondo, da sem sploh uspel se preriniti skozi vso to goščavo. Veseli me, ker sem danes videl zelo veliko starih obrazov, ki smo se že srečali v preteklosti, pa nam nekako ni uspelo priti skupaj ponovno in imamo danes priliko, da rečemo kakšno iz našega hobija. Hej, kavboj, radi kličejo me vsi, klobuk imam, kitaro igram in rad prebivam med ljudmi. Well, that has been a great event here in Slovenia. Thank you for the organizers, for all these people that came here to have fun. And let's do it again next year. Thank you. Torej, prireditev zaključujemo z podelitvijo nagrad, z žrebanjem nagrad. Podelili smo in detektorje, in opremo, in dodatne zadeve, in majhna darila, in velika darila. Bilo je zelo zabavno, zabava se nadaljuje, vsi prisotni so še vedno tukaj, ne odhajajo, tudi nima smisla, čaka jih še torta velikanka in potem naprej zabava do večera. Koliko bo kdo zdržal? Upam, da so vsi zadovoljni in definitivno se vidimo naslednje leto.